Dr. SK Das inut suarlo phan kecolang remji phan kabor I. KSA Inglong Popen Dr. SK Das outlang no putak pherangkia mai ke pha. Langlok so ke celenga towar ga kile ke no par pika jogra ratum ke dam ke bang aphan thedunga kisung ga chetong na. Kardom kad news birda than bang nili arun lekthe non butang ton pen arjik tha. Difu Anjali Medical Hall pua pharmacy along jakhong ni phai crepe clear ni se ke chelang dama bang phia phan Dr. SK Das ka cholang rem ji aphan kabor I abirta pherang ke pen birta nang pale. Difu Medical College and Hospital along Sekelanga Dr. SK Das alang ni me thanga chamber Difu Anjali Medical Hall pua pharmacy along inut anim sopia phan Sekelanga men pen kasolang rem jia phan kabor ipusi kisung ki phowek abang pi pen thirang tia tumang no chethan Ding dam lo check up lo jan lo doctor bang nam tu lo manila ni phone number lo ni chamber lo na ba nanji lo si ke la hai ultrasound kuri ejat ele bang lo pejale hai masih ni bangta ultrasound hai chikuri ejat FNC ako pharmacy chamber long dam lo check up lo masih lani chi thok long si isu sita menang dak nang on lo jan lo इनके हाई लंग चेक अब मान के लापुता पुक हरोय फ्रुई डाले है ऐसी आपको 3 दिन पे ना फिर बांग थुनंग जी पे चलो डॉक्टर बा मासी 3 दिन पे ना को दाम थुलो मासी आपको ला सॉरनी ता माने डाक नंग चेक अप ले है डाक हाई लो पुनंग और लो जब लो इनके हाई लंग ता माने की बाले है मासी लसन आपको नंग फराई थुलो है ऐसी लसन आपको पिनी बांग आपको दाम थुलो है मासी पिनी बांग के लसन ओकांग दुकलंग सी माने san ariben na san glove abe pendel si mane na ki pene jalo je or na chi kudalo mane doctor ke SK Das gala nanang li se chipaklang sai tarik ala upar ru Kona pharmacy lo anjili dikem pulang hospital lagi chambar lang pala di Kisung ki phobang Difu Police Station along Lamhoi Bidamsi, case number 130/2020 under section IPC 345 Kabon Polo. Nonamat Dr. SK Das, Difu Police Station along Sidolo. Kedam tang jakhong ni phai crepe clear ni kang sam Difu Anjali Medical Hall along alam kia putha KSA pen pherangkia mai ke padopona birta ka news pherangke pen birta nang pale. Dr. Son Kumar Das upon Prabjin Pen, Assam Medical Council Ahin Pen, license in Khan Ponangji. Lapen di Fualong Kido Anjali Medical Hall Tame Inghap Check Nangji Pusi, KSA Pen Pirangkialong, Yahang Paso. Dr. Son Kumar Das upon Arona Teng Pet, Nisai Pame Nangji Pusi, Karbi District Administration upon KSA Kongchun Bang, Tangsing Timong Pen, Patuning Ripon Pado. Anjali Pharmacy, the Karbi Association vehemently condemned, and we oppose and we have placed some demand that the Anjali Pharmacy should be sealed from today, and Dr. SK Das medical license should be cancelled immediately, and we are going to protest again this SK Das doctor by postering. Ajipura ami postering kurim je eneka doctor amar nalage aru eneka doctor nohoy khale eneka doctor kotha nohoy je in future eneka doctor black doctor eneka kuriu pore etu awareness karone ami postering kurim aru ami amar dabi tu etu je ami Anjali Medical seal kurim aru Assam Medical Council pora Dr. SK Das kane immediately tai license seal kuribo lage aru jiman amar Difu town pharmacy ase tar women employee ekjon tu thobo lage boli ami ajipura officially notice kalipura ami gote pharmacy ami distribute kori Kedam tang jakhong ni phai crepe here ni DMCH along Dr. SK Das Sekelanga men ben Difu Anjali Medical Hall Pharmacy along inut arlo so aphan ka cholang remji kabor ia puthak Karbi Anglong Women Justice Forum, United Karbi Anglong Women Association, KNCA lapen KSA atumpen pherangkia mai ke padopona birta kad news pherangke pen birta nang pale.
kidam tanga ni tala son tak thak alam ki bokajan hospital along pen alam nang klanglo puthot non dak bi pu along tala son tak thak alam nang dolilo lasti kidobon BJP government atum slogan ke hangke beti bachao beti padhao pu slogan shot non anta toarlo aphan ke thangnat kirai kom abelang lasti non lason amoke bangwea otlang no ka chuklem Dr. SK Das aphan ke sodakpet in saipon bek nang jilapen Difu Medical College and Hospital along penta plungpit nang jilapen Karbi along amatsi padolong ni tetang dipusi Karbi Autonomous Council CM Tuliram Longhang lapen Difu Medical College and Hospital Principal Tumaphan KAWJF UKAWA KNCA lapen KSA atum ke hangpon pado Arthur doctor le kusonsi amek anukan anu lahai ke lang doktor long lang damrong lo lapen alang piposi aso bosu bang risk chen rundelo aso bang arjung tung nitum song atum pen atema Difu Medical College long le dam ku vai fix tame emergency doctor pulote alang ke lang naya right do la de la kinili tum chini same emergency long pen yong alang forward un je alang yong si la bang so ke so alang si kelang nang dia bang kali pote alang li forwarded nang ji je ko masi labang so ke so kelang a doctor ma ar puge do ma hala phansi forward nang lam sta me la so abasu bang forward vedasi alang si labang so ke so bang phi phan che rai cream son se ni tum non ado abe alam thi en pen ke ni tum chini la son prote la ke aje ding ploi pasi labang so ke so ache lang dam bang phi phan kacho len vek kusini tum jong dam ji athe batai ke thoma phong ke chokan sila maso doctor ke lapang so lo sophan ka cholang rem ka bor I em ke hai tu ram hang lapen DMCH principal Anthony ring tu jel bang so Dr. SK Das aphan ke Karbi long pen khung vek ning ji ason od lang no doctor ni tum Karbi long ke nang ne la so doctor phan ke so dak pen sai pon pat nang ji lapen a victim a family upon compensation ground rap onangji lapen alang tu maning ke hang pen justice pinangji masi ni to so aro song pen ke ki hang pon padolo KAWJF UKAWA KNCA lapen KSA atum ke hang pon tu lake doctor along kiso chipaklang dam along kiso bang hibang polong inut area sangho dudun long nangji Suarlo ki so tumaphan ke nurse tumsi beji lapen silain ta nurse tumpensi lang ponang jiputi KAWJF UKAWA KNCA lapen KSA tumpen ke hangpon pado non malam so poraphan birta moington ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo phi puthot birta long wangthulo Nilip constituency ke parlo Koilamati pen kilometer crep hoan ke helo dai khrum malang ro arai ke do upper dai khrum lukhiram rong phara rong ara tum aningkan wang ta barla pol nanglelo de ka chelenga phan thidunga ki sung ka chetong nanga birta ka ni solong nangle
Day krumaro kikap dia phan rong adatatum aningkan wang te ningkan isiang bong cek adulong barla porahut ihum lapen ningkreng porahut ihum mate phongni an tikim kirangasai lem nang pusi rong adatatum pen patini. Day krumaro parai arong lake upper day krum phangcherop Hanari, Changari, Mighty Mong Lapen, Oklangka arong anta, Lakswaroi parai sido. Ajo Pierosita, Daikrumaroi Kapensi, Chileng Bomlo. Upper Daikrum, Lukiram Rong Pararong Kachukim, Ninkan Paroi Sichuselo. Laswa Havaralong, Sok, Hanjang, Birik, Mempo, Sibo Anta, Angjin Kampo. Lapen Nilip Constituency ang Tang Pendak, Upper Daikrum along, Kijul Kilang Nimiadin, Doki. Daikrum alang Roy Kang Bob Adin Pen, Tibok Hello. Labang sohawar aratatum kidukisung adonalo amikri kilipen jogji mene pusi ningkithepen upper daikrum lukiram rong pararong aratatum Karbi Autonomous Council CM Tuliram rong hang nangka humri vektia pan suningri puta alang lipen pirangkiat mapan tan pekini ningkan faroi si sosean arong barim lo sitame pinyar ni an sitame tuwar kawi pena jok radatum makisung kacicak nang aduk do piklo pasila bangso daigrum madolong sitame pinyar ni an sita vela hithi kulat hat bayar ke dun sitame ni tum sung piklo lan par sitame tuwar sita dak langkani pen dak lukhiram area long an kachelat mate kachelengya tuwar ta ni tum long le kota duk piklo tasini tum ningduk lo pasila bangso por de ko hawar along kiduk kelak arada to bhan ke langji ba Kangjin Suya Fansi Ladak ilitum Karbanglong Kecharipon Autonomous Council along ilitum CM ilitum Sarlo Tuliram Ronghang alang le ke bang dak apadai kum lukhiram rong wampen labangso kidu kelak tuwar kawe kedam tiju kasiksak kado kawe kirabja Fansi ilitum apadai kum arad doan pen chuniri padikrim kachuningri athe lahelo akenang sotna ya bang kene litum langroi pi kidukok penayok kidam kewang dupi Ningkreng hut ke rathut pak pensin litum cek dolong kimsi cehelat bomlo. Bom seta bari khawang lo pulutang te lang pon det po bari khaw hudrat ke celeng sung pik lapen kisu lapen kyun e kecipon lapen kecewan seta sung pik. Lasila bangso dolong kavedet tana jok rada tum duk par pik pot tuning rilo. Lukhiram hawar ilitum aphan kejas tuliram ronghang CM bangra. Dolong kelong begja aphan la pente la bang salang roy nang kilang bedja phan rata tum thurpak salang li phan tuwar cholang lo la pen chuneng ri pati krim lo Angkwata Karbi Autonomous Council CM nangka humri vek puputa upper daikrum lukiram rong pararong aralite ningke Nilitum puthot chuneng ri thot lo labang sorong along nangka humri thuvek ja phansi chuneng ri lo athema nilitum ke lahelo hichi kidun kiso kun e kache pon punon bojar kidun punon ta ni tunke lasi bike cycle ka do beta ni tunke lasi paparnang lo sidame barikha lo mate barla lo purutang te labang soalang ki thinang pangkai pet po ni tunke kisung pulok sa ningkan ni tum la puson kisung do bom lo lasi ni tum UIC hinpen upper diagram youth committee hinpen kachuningri labang ke CM tuliram rong hang labang so nilitum aparai grum arong along kewang vekjia fansi nilitum chuning rilo non chot la pokalilo pinang ana ningkan pen nilitum kidam kewang lapen pinang kasik sak nilitum cingtang nang lo lasi kachinghon CM tuliram nong hang nakimri vekjia fansi nilitum ninga klong pen nang chuning rilo Korka TMC constituency ke parlo langlok suka chelenga towar pia kele ke no parpi ka jog rada tum ke dam ke wanga phan thedunga kisunga jitong nanga berta nonjong kat news sai hamalong berta nangle langlok su hawara rat ka chelenga towar ke memia jog ningkaning ko su se tanglo kisung ka chak nang kiti kaning lipen pirang ke atma phan chithan dun Lotarlia Sumaratum school ke dam ke wang chojor cholangatum hormu ke pon ke wan la pen se ke chelanga hem an ke pon ke wan pen chenglo Preksha masagi claim ke damatum anta katora kaya mata jokon e the Karbi Autonomous Council CM Tuliram rong hangpen langlok so hawara rata phan prabjin pen mesena towar kasalam dia phan towar cholang rinti ni borpung karapung same lasi chelat ponlo lasi langlok so chelat ke bang atwar ketik sak penajok pinangan arada tungke
la kisolo polete ke hospital ke pon bang para ke o khilik bu khilik bor pe na yok ke tington po para ke sun po kang de lar be ki jang polo te kang lit kang kher pen ke dari sita me four wheeler me damune set kang doi jul ana akisung ni tum kachak nang kana para ke lande ta lilang la bait akeng dang hong ni sita me la sona thaklo la bahani je thabo bote la kang lit kang khera long yong si le lo polete ne sunak tu si kang doi nang jul la son jun ni tum kisung nang lak sorat la si karbeng long pan kithe kiting aman kido cm em mec em atum phan chuning rilo la lang lok so ali prap jin pen kepa misen ji phan ke salam ji phan sini lihin pen chuning rilo kar ngatu phan suni di glo nitu lang lok so habar kedam ke wang kisukun nitum tapan akasik sak duko lasina tum nito phan langlok sora phan asar vai nak pijima puti la towar kedam iju nitu kisiksak so kali Karbi prime time bangla pan sikang ton peglo domi thakme kurbang thu